Pozdrav svima ljudi, ja sam Džokiša i danas ću vam pokažem par tips and tricks u Bloxstrike-u, tako da hajde da krenemo. Ok ljudi moji, znači u pitanju su tips and tricks za Bloxstrike, znači ko igra Bloxstrike, ako planirate da igrate i ako igrate zombie survival ili ti ga escape zombie escape, kako već, treba da znate ove tips and tricksove kako malo bolje, jel te, da se sakrijete od zombija. Tako da ajmo za prvi tips and tricks da vam pokažem jedan jako dobar skriveni štek. Znači, uglavnom ovako to funkcioniše. Morate ovo ovdje u ćošku da udarate, ali morate budete pažljivi da ne padnete s ograde. Znači, polako sve ovo. I op. Znači, ovo pogodite. I onda skočite vamo i onda i ovo pogodite. Zatim idete skroz ovdje. Zatim op, pazite da ne padnete. Ovdje. Op, i ovdje. I ovdje. Sad meni ne radi iz nekog razloga, vjerovatno sam pogrešnim redosledom pokazao ovo. Nebitno, znači udarate knajfom, nemojte puškom, znači knajfom udarate u ove ćoškove. Valjda treba odavde, valjda sam pogrešno pokazao, znači udarate uglavnom ove ćoškove. I trebalo bi da se teleportujete, sad ću da vam pokažem, sad da nađem, znači trebalo bi kada to sve odradite, trebalo bi da se teleportujete tamo, znači ovdje treba da se teleportujete kada to odradite. I jednostavno tu se teleportujete, štekate se, možda malo pikate. Jednostavno to je prvi tips and tricks za danas. Drugi tips and tricks je vezan za jednu skrivenu lokaciju. Znači, ovu skrivenu lokaciju na playground mapi će znati samo oni koji već dugo igraju Bloxstrike. Znači vi početnici sigurno nećete znati za ovo, jel te, da se ovdje nalazi skrivena prostorija. Verovali vi ili ne, da, ovdje se nalazi skrivena prostorija, znači idemo ovako. I opa! Da, upali smo u skrivenu prostoriju. I to je drugi tips and tricks kako preživjeti u Bloxstrike-u. Ili ti ga u zombie survival modu. Bloxstrike-u, jel te, da dođete na ovu skrivenu lokaciju. Naravno, ako je u pitanju, znači ako bude neki igrač koji već zna za ove lokacije, pazite da ne overi ovu lokaciju, znači morate pazite. Nema pojma, štekajte se ovdje, pa kad neko uđe vi samo izletite, znači uglavnom pazite da neko ne uđe, pošto oni koji igraju Bloxstrike znaju za ovu lokaciju, jer ova lokacija postoji još od kad je ova mapa Playground izašla, tako da eto, kažete zanimljivo da imate neke karambite koje nažalost ja nikad nisam dobio. Ali ja bi ga, znači to je drugi tips and tricks za Bloxstrike. Treći tips and tricks nije baš toliko skriven, ali jednostavno dođete ovako ovdje, lupite ovo ovdje, znači lupite. Ovo radi isključivo kada se zombi spavnuju, znači svaki put, svake runde survivalsi ili ti ga ovi humansi, kako već, imaju 20 sekundi da se sakriju. Iza poslije 20 sekundi kreću zombi da napadaju, znači tek kada krenu zombi da napadaju, vi možete ovo da kliknete i uglavnom kada to kliknete, ovaj ovdje pod, znači sve ovo ovdje, će da bude kao neka mala prepreka, znači neće da bude ovako ravno da možete da prolazite bez skakanja, nego će bukvalno morati da skoči, naravno kao što vidite to se ne vidi i morat će da iskače do ovdje, mada malo teže pošto se ne vidi, tako da to kliknete, rokate vamo pošto inače tu se postave vrata, rokate odavde zombije koji pokušavaju da razvove vrata i onda samo kada razvove, odavde ih rokate. Jednostavno teže će da prođu. Još ako imate par ljudi tu pored sebe, lagano ćete to da odradite.
Četvrti tips and tricks za danas se nalazi na jednoj lokaciji. Sad ću da vam pokažem kako doći do te lokacije. Znači, uglavnom idete na ovo ovdje mjesto, ovako. Popnete se ovdje uz merdevine. Ok. Popnete se ovdje uz merdevine. Dođete ovdje i skočite ovdje. I sad, poenta je, znači ja baš i nisam dobar parkurista, evo ti ga, parkour majstor, znači uopšte nisam dobar parkour majstor u Blockstrike-u, ne znam baš da skačem po redosledu, tako da ako vi jeste, ovo će vam dobro ići, znači, evo već sam pao. Jebi ga, loš sam u tome, znači uglavnom, poenta je da skočite odavde, skočite ovde, i ako imate neke teammate sa sobom, možete laganeze da rokate zombi odavde, jer oni moraju da precizno pogode, a vi ako ih pucate, teže će uspjeti da skoče tamo. I peti tips and tricks za danas se nalazi, sad ćete vidjeti gde. Znači, peti tips and tricks se ne nalazi u ovoj ovdje građevini, nego verovali ili ne, nalazi se ovdje, kao što vidite. Ovdje možete, da uđete, znači ove kutije ovdje su prozirane, mislim nisu prozirane, nego možete da uđete u njih, ovako. Naravno, vi možete sve da vidite, i ne znam, možete pucate, na primjer, ovi koji prolaze. Oni neće znati odakle vi njih pogađate, osim ako nisu, profi uvežbani oko ove mape, ako jesu, onda će verovatno da provere ovu ovdje lokaciju, ali ako ne znaju, vi odavde možete se sakrijete ovdje ovako i, kao što vidite ovdje, i da ih pikate. Pazite također da vam neko ne dođe sa leđa i jednostavno to je to. Ok ljudi, to je to što se tiče ovih tips and tricksova za ovu epizodu. Ako želite još tips and tricks za Blockstrike i za Playground mapu u Escape Zombie modu, znači obavezno mi lupite ovom videu 15 lajkova i nastavljamo sa ovim serijalom. Naravno vidjet ću da ovaj serijal proširim konkretno na celu igru, ali trenutno neka ovo bude samo za Playground mapu, pošto ova mapa je jedna od najigranijih mapa za mod Zombie Escape ili ti ga Survival Zombie. Tako da, to je to, mi se vidimo u nekom narednom videu, tada veliki pozdrav s vas. Ćao!